dabale malta azotane akuma yosefi abbe gol gollodan wa mamne efabi malta azotane akuma salome sibanen godane kadata abane malta azotane akuma yosefi abbe gol gollodan malta azotane akuma selome siwalen godane galataf dabale malta azotane በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ilma hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko amiin. Nageenya araarri jaalallee waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii waaqayyo akkam jirtu akkam turtanii akkam yoo nageessanii anoo galata waaqayyo nagaa kootiin baga nagaan naa dhuftanii kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii Buzee YouTube baga nagaan naa dhuftan jedheera. የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ባለማተቦች እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እንዴት ሲሳደረሳችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ሁሉ ሰላም ነው እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ ጋርም ሰላም እንደሆነ ተስፋ አለኝ። ጋጉያ ሀራ ከና ቆጲ ገባብዱሺ ቀበደ ኢስኒፍ ዳዴ ጎዳን ሳዳ keenya qulqulleetti dubaroo maaramii ilaalchisee jechuudha. Gaamii hanga xumuraatti na hordofaadha. Afaan Amaariffaa ta'ullee afaan lamaanitti iyyuu hanganaaf danda'ametti hiikatii isinii dubbisaa isiniin jechuun jaaladha. ዛሬ አጭር ህይወት ታሪክ ነችና እስቲ እሷን ላካፍላችሁ። በአማርኛ ነው፣ እኔ ግን በሁለቱም ቋንቋ እየተረጎምኩኝ አነብላችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩኝ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። አዲስ ስለሆናችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑኝ። የነባሮቻችሁ ደግሞ ሼር ላይክ እያደረጋችሁ አበርቱኝ ልላችሁ እወዳለሁ። ወሬን ሀራታትን ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገና ማቲን አፍዳ ወሬን ሞቱርተን ሞ ላይክ ሼር ጎቹ እንደገና ስንንጀራ ከለቱማን ገራ ኮፒ ኮቲስ እንደበርሳ ቱርቲ ጋሪ ርዕሱ ልጅሽ ደጄ ላይ ቆሟል ይላል። ሙጫንኬ በሪኮ ዱራ ዳበቴ ጅራ ዮኪን ቄኮ ዳበቴ ጅራ ጀዳ ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 6 ባሉት አንድ ቅዳሜ ማታ ከ3 ሰዓት በኋላ ማህሌተ ጽጌ ለመቆም ወደ ሄካ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሄድኩኝ። መስከረሚ digdami jaha kaasee hanga hidaarii bultii jahaatti guyyaa qidaamee guyyaa tokko galgala sa'aatii 3 maahilet tsiggee dhaabachuudhaaf gara heekkaa dabra maahel qulqulluu Mikaa'elii mana amantaa qulqulluu Mikaa'eliin adeeme. መንገዱም ጭር ብሎ ነበረ፣ ዳንድንስ baay'ee qorraa ture። አንድ ሱቅ ላይ ግን ደንበኛ ወይ ገዢ ቆሟል። ሱቂ ተኮረሲ ነምኒ ቢታቱ ዳበቴ ቱሬ። እኔም መንገዴን እየቀጠልኩኝ ነው። አንስ ዳንዲኮ እትም ፉፌ። ደንበኛውም ቀጥ ብሎ ወደኔ መጣ። ነምቲጂ ቢታቱ ሱንስ ገረኮ ኒ ዱፌ። ደንበኛው ቀጥ ብሎ ወደኔ መጣና አባ ይባርኩኝ አሉኝ። እነሲ የአባኮ ነሂካ ናን ጀደኒ። ካህን አይደለሁም አልኩትኝ። አንሌ ሉበሚቲን ጀዴኒ። ካህን እንዳልሆኑማ አላወኩም። ካህንም ያልሆንኩት በማሰብኩም ነጠላ ጋቢና በእጄ ያስኩት የጸሎት መጽሐፍ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንደሚሄድ አውቆ ነው። ስለን ሉበሲንታኔፍ ነጠላፊ ጋቢ ኮ ቀበዴ akkasumas macaafa qulqulluu qabadhee gara mana amantaa akkan deemu waan beekeefi nan beekaa naan jedhe አውቃለሁ አለኝ። ወደየትኛው ቤተክርስቲያን ነው የምትሄደው አለና ጠየቀኝ። መለስኩለት። እባክህ ልሸኝህ አለኝ። አዲስ ሲቪ 8 መኪና እያሳየኝ ብዙም ሩቅ ሳልሆን በእግሬ ነው የምሄደው አልኩትኝ። እኒሲ ገረመና አመንታ isa kam deemuu barbaaddu maaloo isinin gaggeessaa jedhee konkolaataa gaafa qabatu lakkii anillee daandiidhuma dhugumaan deemaa fagoo miti hin jedheeni. ግለሰቡ
ግለሰቡ የጠጣ ይመስላል። በእርግጥም የመጠጥ ሽታ ሸቶኛልና namtichi kun waan dhuge fakkaata. Dhugumas immoo fooliin dhugaatii natti bahee jiraati. በእጁ ፓኬት ሲጋራ ይዞ ከሱቁ ሲወጣ ፓኬቱ ውስጥ አንድን አውጥቶ ከንፈሩ ላይ አድርጎ ነበረ። harka isaallee ፓኬtii guutuu sigaaraa ni jira ture. Gaafa gara suuqiitii akkana deebi'u sigaaraa tokkittii fudhatee afaan isaa keessa ni kaawwate. ከንፈሩ አፉን ላይ አድርጎ ነበረ። ሲቀርበኝም በጣቶቹ መሃል ይዞ መለከታዬን አስተውሎ ነው መሰለኝ የያዘውን ሲጋራ በሙሉ ጣለና በእግሩ ረገጠው። gara koosii adeemu afaan isaa keessaa baafatee quba isaa lamaaniin qabatee ture. Akkattaan ani isa ilaalee waan beekuuf natti fakkaate isas gatee luka isaatiin hunduma isaarraa ni ijjate. አክሊለ ጽጌ ማርያም ቀጸለ መንግስቱ ለጊዮርጊስ ልትል ነው አይደል አለኝ። አክሊለ ጽጌ ቀጸለ መንግስቱ ለጊዮርጊስ jechuudhaaf deemaa jirta miti naan jedhe. ከዛ ንግግር በኋላ ስካሩ ሙሉ ለሙሉ ሲጠፋ በግልጽ ይታያል። ጉያ ሰና ቦዴ ዱቢሳ irratti dhugaatii yookiin machaa'uun isaa sun guutummaa guutuutti akka isa gallakkisaa jiru ni adeemee beeksisa ture. መኪናውም በሮች ከፈተና እንድነፈስ ፈልጌ ነው በሲጋራና በመጠጥ ሽታ የታጠነ መኪና ውስጥ እንዳትገባ ብዬ ነው አለኝ። በእርግጥም ቆምኩኝ። እነሲ በልበላፊ ፎዳ ኮንኮላቲቻ በኔ አስኬሳ ፎሊ ሲጋራ ፊ ዱጋቲቱቱ ጅራ አስኬሳ ሲንገሹ ቅሌንሲ ያገሉ ጀዴኒ ናን ጀዴ ሰነ ቦደስ ሊዳበኔ እባክዎ አሁን እንሂድ። የጋቢናውን በር ብቻ ትተው ሌሎቹን ዘጋጋና መኪናውንም ለመንዳት ተዘጋጀ። በእውነት ገባሁና ተቀመጥኩኝ። መንገድም ስንጀምር በጣም ባዘነ ድምጻት ሰነ ቦዴ ሴና ማሎ ናዴምኑ ቡልፎዳ ገቢና ብቻ በናቲ ጀቻቲ ዱባchuuf taanani daandii keenya gaafa itti fufnu laphee cabaadhaan dubbachuu eegale. ሽሮ ሜዳ ነው ያደግኩት መሀሪ ሆነ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን ጽጌ በፍቅር ቆሜ ነው ያደግኩት። ረጅም ዓመታትም አክሊለ ጽጌ ብዬ ክበብ በጌራ ወርቄ ብዬ አይኖቼ ከመንገዱ ነቅዬ ወደሱ ዞር ስል መንታ መንታ የሆነው የሚወርዱ እንባዎች ይጠርጋል። ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም፣ መስማት ብቻ ነው። ሽሮ ሜዳቲን ጉደዴ መሀሪ ሆይ ቁልቁሌቲ ዋዳዳራ ኪዳነ ምህረቲ መና መንታሺ keessattiin ጉደዴ umurii dheeraadhaaf isaanis akliila ጽጌ ቀጸለ መንግስቱ jecha dhaabachaa ture jechaati. imimmaan isaa lakkuu kan ta'e ija isaa keessaa yoo gadi bu'u daandii ilaaluu dhiisee gara isaatti garagaree yoon ilaalu wantan dubbadhu dhabee callisee dhaggeeffachuu qofan itti fufe. ዲግሪን ከያዝኩ በኋላ አንድ ዓለም አቀፍ ኤጀንሲ ገባው። ጋፋን ዲግሪ ኮ ቀበዱ ዓለም ኤጀንሲ ቶኮ ኬሰን አንገሌ በከፍተኛ ደሞዝም በቃ ከቤተ ክርስቲያን ጋራ ተለያየው። ማለቃ ጉዳ ዮኪን ከንፈልቲ ጉዳ አርገቹudhanis mana amantaarraa gargar nan bahe. አልጸልም፣ ክዳንም አላደርስም፣ አላስቀድስምም፣ አላድርም፣ አላገለግልም። ኢንከደዱ ኪዳኒ ሂስን ዳበዱ ኢንጾሙሲ ኢንተጃጅሉሲ ብየራ ብየtti naanna'aati hiriyoota koo wajjiniin dhugaatii fi sigaaraa afuufuu qofadha. አልጸልም፣ ክዳን አላደርስም፣ አላስቀድስም፣ አላድርም፣ አላገለግልም። ሀገር ለሀገር መዞር፣ ከጓደኞቼ ጋራ መጠጣት፣ ሲጋራ ማጨስ፣
ይሄ ሁሉ ሚስትና ልጅም እያሉኝ ነው እነዚህን ያገኘኸኝ። የመጠጥና የስጋራ ጓደኞቼ በለወጡብኝ ነው ያገኘሁ። ውስኪያቸውን ይዘው እየጠበቁኝ ነው። ያለቅሳል፣ እንባዎቹንም ይጠርጋል፣ ግን በስርዓት ረጋ ብሎ ይነዳል፣ በነገሩ ይቀጥላል። Kana hundumayyuu kanan raawwadhu osoon haadha manaa fi ijoollee koo qabudha. Isaan isaanii harkatti qabatanii gaafa na eeganiif sigaaraa xuuxaa isaa wajjiniin yeroo kana dabarsaa jedha. Yeroo kana boo'atii garuu kan konkolaachisu ragaa jedhee dubbannaa isaas itti fufa. ተረጋግቼ ማሰብ አልፈልግም። ምክንያቱም ከተረጋጋሁኝ ልጅነቴን ማሰብ ጀምራለሁ። ልጅነቴን ማሰብ ከጀመርኩ ቤተክርስቲያንን ማሰብ ጀምራለሁ። ተረጋጋዬ ያዱ ሂምበርባዱ ዮን ተረጋጋዬ ያዴ ኢጆሉማ ኮን ያደዳ ዮን ኢጆሉማ ኮ ያደዴ መናመንታን ያደዳ ዮን መናመንታ ያደዴ ነጋን ነባ ጀዴ ቤተክርስቲያንን ሳስበው ጀምራለሁ። ወደ ሰላማዊ ማሰብ ጀምራለሁ። ማስቀደሱንም ማሰብ ጀምራለሁ። የዕጣኑን ሽታ ማሰብ ጀምራለሁ። ማልቀስም ጀምራለሁ። ፍቅሯን አስባለሁ። የጽናጽልን የከበሮን ድምጽ ይሰማኛል። የሮን ተረጋጋኤ ያዱ ከነቲ ፎሊኒ ሂጣና ነቲኒ ዱፋ ኢሰስነ ያደዳ ቦይችስ ነቲኒ ዱፋ jaalallishiis nan yaadadha. Sagalee tsinaaxilii kabaroos dhaga'uu nan yaadadha. Gidduudhaan immoo seexanni yennaa natti dhufu amantii koo yookiin ishii dhugaa yoon waamuu yaadadha. Hiriyoota kootiifis yeroon waan kana hunduma yaadutti hiriyoota koon fi bilbili na godha. Sana booddee gara dhugaatii fi deemee mataa koo dhugaatiidhaan akkan dhoksu na taasisa. Sana booddee innis nan ajajamaa fi toleen jedhaa fi ijoollee fi haadha manaa koos gatee nan adeema. አሁን ወደ ቤተክርስቲያን ተጥፈናልና ወደ ግቢው የሚያስገባ በር ጋር ስንደርስ ቆመ። አመገረ መናመንታት ሲቅኔ ጋፈ በልበለ ሺብሮዳ በኑኒ ዳበቴ ወደ ውስጥ ለመግባት በሮቹ ተከፈቱ። ቢሆንም አልገባም። ገረ ኬሰት አከ ገሉፍ በልበልኒ በነሜ ገሩ ሂንሴኔ gara keessaatti seenitii xiqqoo turiin jedheeni ወደ ውስጥ ገብተህ ትንሽ ቆይተህ ትሄዳለህም አልኩት። ሐዘኑ ተገብቶብኝ አልገባም። ግን ድሮ የምወድሽ ልጅሽ ደጅሽ ቆሟል በላት አለና ሳግን ተናንቆት ማረውን ተደግፎ ድምጽ ያሰምቶ አለቀሰ። ሙጫንኬ ሂኒ ዱሪ በልበለኬ ዱረ ዱፌ ጅራ ጀዲቲ itti naa himi jedhee dhaabatee sagalee isaa ol kaasee boo'icha jalqabe. ቅዱስ ጴጥሮስን ለምን እንዳለቀሰ እንዴት እንዳለቀሰ በዓይኔ እያየው መሰለኝ። ቁልቁሉ ጴጥሮስ akkamitti akka boo'e fi imimmaan akkamii akka boo'e ilaalan ture. እባክህን ግባና አልቅስ አልኩት። ማለው keessa seenitii boo'in jedheeni አልቻለውም። የቻለውንም ያህል አልቅሶ እንዲወጣለት ፈለገ። አንገ danda'e sana boo'ee akka isaaf ba'us ni barbaade. ማን እኔ አልገባም፣ ግን ንገርልኝ፣ አሁንም ይወድሻል በልልኝ፣ እዚህ በር ላይ ቆሟል በልልኝ አለኝ። እያለቀሰ ወረድኩ።
Ani hin seenu keessaa ati garuu itti naaf himi ammas sin jaaladha jedhiini balbala kee dura dhaabatee jira naa jedhiini jedhee inni boo'uu nan bu'e. ቅዱስ ዳዊት በኃጢአት ድንኳኖች ከመቀመጥ ይልቅ የኔም እንባ ቅዱስ ዳዊት ከኃጢአት ድንኳኖች ከመቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት ይጣል ዘንድ መረጠው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 84 ቁጥር 10 ላይ ያለው ለምን እንደሆነ ይበልጥ ገባኝ። ቁልቁሉ ዳዊትን ድንኳና keessa jiraachuurraa mana waaqayyoo jiraachuu wayyanaa jedhee faarsaa isaa irratti faarsaa 84 lakkoofsa 10 irratti akkuma dubbate maaliif akka ta'e naaf galee saalaawuqee yeneem እምባ መንገዱን ጀመረ osoon hin beekin anas imimmaan koo daandii isaa ni eegale. ማን ስለሆንኩኝ ነው እኔን በፍቅር የተሸከምከኝ አልኩን አምላኬን አኒ ኤኙ ስለንቴኒፍ ጃለለ ኬቲን ነባቴ ጀዴ waaqayyo koos nan kadhadhe ባላኤ ሳብዕ ትዝ አለኝ በልጅነቱ የሚያስታውሳት የድንግልን ድንቅ ስሟ ሲሰማ ከክህደት እንደተመለሰና ለመዳን ምክንያት እንደሆነችው ጋፋ መቃደ ኬኛ ቁልቁሌቲ ድበሮ ማረሚ ዋሙ ጆሉማ ሺቲን መቃሺ ጃለቱ ሰና ዳገዬ ገራ ካዱቲን ዮኪን ሞ ዲሱቲን ገረሺቲ ሰበባን አከ deebi'e na hubachiise እናም በልጅቱ ይወድሽ የነበረውን ልጅሽን አስቢው ከልጅሽም ዘንድ አሳስቢው አልኳት። ሙጫኬ እንሲ ተጃጅላ ቱሬ በልበለ kee dura dhufee jiraati atis mucaa kee yaadadhu gara keettis mucaa kee deeffadhu jedheetiin itti hime. የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ ያስኩት ታሪክ ይሄን ይመስል ነበረ። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ እያልኳችሁ መልካም እሁድ ይሁንላችሁ። አማርኛ በደንብ ስለማላቅ ነው ቤተሰቦች እንግዲህ በሰባበርኩበት ባኮላተፍኩበት ቦታ በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ ልላችሁ እወዳለሁ። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አበርቱኝ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ሼር ላይክ አድርጉ ልላችሁ እወዳለሁ። ማቲኮ ጃለተምቶታ ጆሌ ታዋሂዶ በከ ዶጎጎረ ኮቲ ዲፈሙ ሲኒን ጀቻ ዱብስኒ ነረስኒፍ ቀበዴ ዱፌሳ ከነ fakkaata hundumti keenya iyyuu dubbisa kanarraa waan barannee qabna lapheen keenya gara badiinsaatirraa gara waaqayyootti deebi'ee oolmaa haati keenya qulqulleettii dubaroo maaramiin nuuf oolte ilaallee gara ishiitti deebinee gaabbii gallee mana waaqayyoo keessa akka deddeebinuu fi tajaajiltoota mana isaa dhaaltu mootummaa isaa akka taanu fedhaa fi eeyyamaa waaqa keenyaa nuuf haa ta'u. Araarsummaa fi kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo maariyaam hunduma keenyarraa oolaa haa bulu. Godaansi ishii godaansa keenyadha. Godaantee godaansa nu barsiisteetti nutis ishii duukaa bu'uu qabna. Bakka jirru hundumatti waaqayyoon wajjin haa ta'u. Eebbi qulqullootaa kadhannaa fi araarsummaan qulqulleettii dubaroo maariyaamii eegumsi ergamootaa lafa jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Lafa nagaa haa turaa. Kan haaraa taatan subscribe kan maatii taatan like share gochuun na jajjabeessaa. Maatii koo tawaahidoo yaada qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Turtii gaarii waaqayyo si wajjin haa ta'u. Sabarraa gidiraa danda'u edukkaa gommaadhaa toltolumaamu hammeenyaa dhiisanii dhugaa waliin ba'u dhowwaatiin dobroof laphee kanaaf ta'u.
taane akkuma kooseefe qulqulluudha godaanni si wajjin.